Hello guys, what's up guys? Sin mang. Kani ka video nga chana na bentak itu ba komen prat ni nga kiong ba. Mentok ba kiong nga kumni kum tai ba long mentok re am ngam thok ra. Dia kawi ba kani kadon ketu kawi ka shot video nga pelat ba men men chua ba dap nga bu namba phone jenga ba sen ya kaling re. Oi ngala sen kaling na kispak ngot kila bun pa boyo kita do ba komen kila yo. Re ngala itu hok pat ba lạ ban yo permanen mai kata dan perlu kidon pat kiba kalau besno kalau bat sngo ming iman ngantip ra ki komen gumni kum tai ngan so fer rai kata kiba komen nang komen itu mandang rai ngan suang ya ki parlok ma ngala itu lupa hi naduk mas tangi bakin download ya kata ka proxy server ngala itu swahi ba kani ka proxy kamde ka babahan ngala itu bahai kata la itu suai na do mestang ang kamde ka babahan re parlok ki ong be ai bit persang bit ma ki ba puan pa buan tak sanga hap ngan pani bit ipida ka proof bit updan ka screenshot bang screenshot hadu ba whatsapp jenga la saban ba tang na kada bang sen palat ya kaling badak ki spak ni la sen hadu ba whatsapp jenga la saban dia ada pinget bit kani kaling labu ang ni ka di kaling ka ni ka screenshot ma labu ang ni ba nga saban ka WhatsApp jenga re menta kala on ka bantang sipang nomor babun pelat nga sending ya bro dia menta da ka bang ngodom bang saban kum ta le dilit lut ki link jenga ngala dilit lut barak ka tawat ang nganam ya su ban sending ya pi nomor ba Pilih yuhi ya katu ka proxy server kam di reta karyal ka di tangka fake da palak tangka tahi ini ay gajing spot kumju love you all bye bye.